Welcome to the leading site news. "19-year-old drowns at Siloni River. Body recovered after 2 days. SDRF search." The body of 19-year-old Ritish Bora was recovered from the Siloni River in Langsokan today, following a 2-day search by the State Disaster Response Force and Fire and Emergency Services. Bora, a resident of Haldiati Bokolia, had visited the Siloni picnic spot on Sunday around 1 p.m. with 4 family members and friends. According to reports, he and his friends went towards dangerous sections of the river where Bora was swept away by the strong current. His friends managed to escape while the other family members remained safe. SDRF and FNES launched immediate rescue operation. After continuous efforts, the body was recovered at around 3 p.m. approximately 50 meters from the drowning site. Officers said the body had drifted due to a heavy water flow. The district commissioner visited Siloni today to review the operation. Local residents and family members acknowledged the efforts of the rescue teams. Relatives accompanying Bora alleged that Siloni, despite being a popular picnic destination, lacks a basic safety measure. They claim there are no life jackets, ropes, barricades, or warning signs near hazardous points of the river. The incident has sparked grief across the region and renewed calls for safety infrastructure to tourist spots along the river. Narsantarang report, the leading site news. আমি যোৱাকালি তিনিটাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ডেড বডি পোৱা হ'ল। পূজাই পাৰ্টি আৰু আমাৰ ডিফু SDRF লোক লাগি SDRF টিম SDRF আছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ আছে, আমাৰ ফায়াৰৰ মানুহ আছে, দুটা মিলি লগ লাগি এতিয়া পালে 3 বাজি পালে। এতিয়া এতিয়া এইটো 24 ঘণ্টা অলপ বেছি হ'ল, 24 ঘণ্টা ধৰক, 24 ঘণ্টাই অভিযান চলাইছোঁ আমি। এতিয়া সমল পালে, ডেড বডিটো পালে, ভৰিত লাগিলে আমাৰ লাইন চাৰ্জ কৰা মই এতিয়া ইমান। আচ্ছা, এইটো পাথৰৰ তলত পাইছে, বালু আৰু পাথৰৰ মাজত ভিতৰত, পাথৰৰ ভিতৰত। ডেঞ্জাৰ জোনটো তলত কেনেকুৱা মানে? ডেঞ্জাৰ জোনৰ যোনটো পানী আছে এইটো বহুত ডিপ আছে, 20 ফুট মান হ'ব। 20 ফুট নিজত ইমান পানী নাই, ওপৰতে যোনটো জেগা আছে এইটো পানী পূৰা দ আছে, বহুত দ আছে, ৰিক্স আছে তাত, বিৰাট ৰিক্স আছে। পাথৰটো ভিতৰতে গাড্ডা এটা, তাত সোমোৱাৰ চান্স তাত এনেকুৱা হৈছে চাগে। বয়স 20 বছৰ। এইটো বকলীয়া।